Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru pelotok bahasa apa? Pasok pengrub betikan ini. Pelotok siapa pekan itu? Apa dia erat kolen baru? Jadi kan mulai. Mang cuma kuning. Coba ini ya tah ya. Orang lemas aja nang pokok. Ora aja kan. Benih dolar. Benih berha. Untuk ini ceriak ta. Minyak sakti. Minyak lapis. Matadom ondera. Sering waktu tuh. Kamandanu. Korpolotok ngalak sa Pasiria. Paha ari yang deki tempat anu kan sebek deh, sebek di budi deki lo bengiro. Kenang-kenang apa pelet dulu maling boleh maling. Enggak bener ya. Ini pelet dulu di darah. Labur pelecok. Bocor bismillah cukup wah nyepak. Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tur. Bu. Makimeng deh. Bumi saya tak kini kelotok. Angkui ka ba? Malay kebun kemantin ka ba? Lam lele ke jak sopa kemantin. Apa ni ria? Ria. Minyak sakti. Temat. Iya ya, tengah ya. Dari tengah sekali udah. Aman apa dong? Ya tengah nak doni panok. Toyot. Nungguin aja kan baru ada di sini. Kan baru nong. Baru. Baru. Oh baru. Kan baru celepengan baru ini kan baru. Olen roa. Kono mari kono bedo di turun lawan. Lagi. Ada bokor. Mari. Oh santai kan. Apa ikutang? Meron pa malay no masir. Pak, play apa? Ada bokor. Di mana? Dia. Yung gak sopa sa tayo betepak. Malaki nga lang ano. Iya kan aku oleh engkau melibungkan lah. Hindi magay ito kulo pa sa naman ko sing rawo to. Ano kundi na. Sila ang yan wali na. Yang sa kodi ya. Kay pod tas kila ka rin ako. Jalan tadi, tingnan dia. Dia ngebel ke mama. Palang rin lang kalian boy tak mati mun di boy dia.
Ayo mandi boy. Aduh, mak ya tas sakit lagi ya. Dapat itu. Ada karen menjane Roma, ngro nyatek iki saya tade. Ya sambil ne bede Roma, mun nyatek iki kok tandi. Teko mene minyak, ya teko kun pecuh ru. Sejak lentar pada wi pecuh. Din akhir soku jane sarbere. Iki besore ke ya. Oh benih kucil aja no. Oh, ya tah mak sakit lagi ya. Aduh. Ngeplaki ngalengan di sana. Ngalengan pun lengan deh. Paling enggak dikira beteh gua. Banyak lagi sedepong gua. Pertama na geng. Itu lagi ikut nangis dud. Wah, Sandi nangis dud. Nangis songku kena, Rizky kena. Lanisar kena. Ji sapi kesayangan di Rizky je. Sapi kesayangan anu do. Jangan perlu kok sih. Nangis banyak kayak gila. Abu cak berdumpah Mas Budi. Tumpak Mas Budi. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti fanspage Facebook Kerapan Sapi Madura. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.